Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza n'abahaye ikaze kuri iyi channel tuyoganira ku makuru atandukanye yakomeje kuvugwa hirya no hino, by'umwihariko n'amakuru ari mu myidagaduro, muri siporo ndetse no muri politiki yose tureza kuyanyuramo tunyura mu bitangazamakuru bitandukanye. Mwese rero mbahaye ikaze, abari mu rugendo, abari mu kazi, abari mu rugo, abari mu mirimo itandukanye, mwese hirya no hino mu mpande zitandukanye z'isi, reka tubane muri iki kiganiro. Amakuru yacu rero reka tuhere kuri inkuru ivuga ko umuhanzi w'icyamamare muri Nigeria yitwa Davido yashyizeho miliyoni imwe y'amadolari ku muhanzi uwo ari we wese wemera guhangana nawe mu irushanwa ry'indirimbo zakunzwe cyane. Uyu muhanzi Davido akaba yavuze ko ngo nta muntu ushobora kumurusha. Davido rero ibi akaba yabivugiye mu kiganiro bakaba barabivugiye mu kiganiro aherutse kujyana n'umwe mu bamenyerewe cyane kuri murandasi witwa Darrell, aho yavuze ko ngo yizeye cyane ubwinshi bw'indirimbo ze zakunzwe amaze gukora mu myaka isaga 15 amaze ari gukora umuziki. Davido nawe kandi akaba yarabonye izi mpaka maze avuga ko ngo yiteguye guhangana n'umuhanzi uwo ari we wese, ko ngo yizeye ko indirimbo afite mu bubiko bwe ngo zamuhesha intsinzi. Kuva mu mwaka 2011 ubwo yamenyekanaga cyane mu ndirimbo yitwa Back When yakoranye na Etosi, ndetse Davido yakomeje gukora indirimbo zakunzwe cyane, bamwe mu bahanzi bagize uruhare rukomeye mu kugeza Afrobeat ku rwego mpuzamahanga. Mu minsi ishize Davido yashyize hanze album ye ya gatandatu yise Oriade. Oriade ni album igizwe n'indirimbo 13. Muri iyi album harimo abahanzi batandukanye barimo Leo Thomas, Black Sherif, Ayana Kamula, Mayokon, uwitwa Fola, uwitwa Lona, No 11, Jazz World ndetse na GLCJ. Oriade niyo album ya mbere ya Davido igizwe n'indirimbo 13, mu gihe izindi album ze eshanu zabanje zifite indirimbo igera kuri 17. Nyuma yo gushyira hanze iyi album, Davido akaba yaratangiye gutangaza amatariki y'ibitaramo azakora hirya no hino ku isi mu rwego rwo kuyimenyekanisha. Ibi rero bikaba bibaye nyuma ya album ashyize hanze yise 5, ndetse akaza kuyikorera tour yitwa 5 Tour. Urugendo rwanyuze mu mijyi 5 yo muri Nigeria, ndetse kandi runagera mu bihugu bitandukanye muri Afurika, Uburayi ndetse n'ahandi henshi ku isi. Rukaba rwarabaye rumwe mu ngendo zikomeye z'ibitaramo uyu muhanzi David Adedeji Davido yakoze. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa, urubuga nkoranyambaga rwa Instagram rwavuguruye uburyo izina ryarwo ryandikwaga ku rubuga nyuma y'imyaka 10 ridahindurwa. Mu mpinduka rero zigamije kurushaho kugaragaza nk'urubuga rugezweho, ngira ngo reka tumanze turebe gafoto. Instagram kama nakadzane sawa. Urubuga nkoranyambaga rwa Instagram rukaba rwavuguriye uburyo izina ryarwo ryandikwaga ku rubuga ni nyuma y'imyaka 10 ridahindurwa mu mpinduka zigamije kurushaho kugaragaza nk'urubuga rugezweho. Ku itariki ya 13 Kanama 2026 Meta yashyize hanze wordmark nshya ya Instagram, no kuvuga uburyo izina Instagram ryandikwaga nk'ikirango. Iyi niyo mpinduka ya mbere ikomeye kuri ubu buryo bwo kwandika izina ry'uru rubuga mu myaka 10 ishize. Umuyobozi wa Instagram witwa Adam Mosseri akaba yavuze ko igihe ngo cyari kigeze ngo iyi nyandiko ibe yavugururwa. Wordmark nshya ikaba yaravuye ku nyandiko yari imenyerewe imeze nk'inyandiko yandikishijwe intoki, yari imaze imyaka 10 ikoreshwa. Inshya rero ihuza imiterere imeze nk'inyandiko yandikishijwe intoki n'indi isanzwe icapwa, ku buryo rero hari n'abayibonye bakavuga ko gusoma izina rya Instagram ngo bitari koroha nk'uko byari bisanzwe. Meta ikaba yavuze ko itsinda ry'abashushanya ngo ryagerageje ibishushanyo amagana, bakoze ibishushanyo byinshi cyane birimo inyuguti zose zanditse mu nyuguti nkuru ndetse n'izisa n'inyandiko umuntu yanditse n'intoki, mbere yo gufata umwanzuro ku buryo bushya, kuri ubu buryo bushya nyine twamaze kubona. Impinduka rero ntizagarukiye kuri Wordmark gusa, ko Instagram yanavuguriye Instagram Sans ishyiraho inyandiko nshya yitwa Instagram Pen isa n'iyandikishijwe intoki, ndetse n'indi yitwa Instagram Mono.
iki gishushanyo rwose Instagram nuko tugiye kujya tuyibona, uburyo Instagram byandikwa bikaba byamaze kuba bihindurwa muri rusange. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa cyane, umuvugizi wa polisi y'igihugu ICP Rutikanga Boniface yavuze ko hari impinduka nziza zamaze kugaragara kuva ibinyobwa bitujuje ubuziranenge byatangira gukurwa mu baturage, ko ngo mu byumweru 2 gusa ibyaha byo gukubita no gukomeretsa mu baturage ngo byagabanutseho 50%. Ibi rero byagarutsweho ku tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2026 ubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanaga abakozi 18 ba leta bakurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ububasha bafite mu nyungu bwite ndetse no kuba ibyitso ku cyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa se gushegesha ubuzima. ICP Rutikanga akaba yaragaragaje ko kuva ku tariki ya 15 kugeza ku tariki 31 z'ukwezi kwa 7 ibyaha byo gukubita no gukomeretsa byari 345, ariko rero ngo bikaba byaragabanyutse ku gipimo cya 50%. Yaboneyeho rero kuburira abari gutera intambwe isubira inyuma mu rugamba rwo gukura ibyangiza ubuzima bw'abanyarwanda ku isoko. Nako kandi ICP Rutikanga yatanze inama mu rwego rwo kwirinda kunywa birenze urugero ndetse no kuri ibi binyobwa byemewe nka beers, sanzwe bizwi nk'ama beers, ko ngo wanyoye cyane n'ubundi ngo bimugireho ingaruka mbi ku buzima bw'abantu basanzwe banywa za rufuro cyane cyane, ariko kandi no kubidasembuye nka fanta, kunywa byinshi nabyo ngo ni bibi, ko nabyo ngo bikorerwa mu nganda. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ICP Rutikanga Boniface akaba yavuze ko ngo hari impinduka nziza zamaze kugaragara kuva ibinyobwa tujuje ubuziranenge byatangira gukumirwa. Katujye kuri X turebe nayahe makuru akomeje kuvugwa cyane. Abakorera ku mupaka wa Rusumo uhuza u Rwanda na Tanzania bongeye kugaragaza igihombo kirimo guterwa n'isoko mpuzamahanga rya Rusumo rimaze imyaka 4 ridakorerwamo neza, kuko ngo imiryango yaryo hafi ya yose ifunzwe kuva ryakubakwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe bwo bukaba bwavuze ko bukirimo kureba ibicuruzwa byagira abaguzi kurusha ibindi kuri uyu mupaka, ko ngo bizatuma ari bwo rikora neza. Ibyo byubahirizwa mu buryo buhoraho. Imodoka kugira ngo ibyo imodoka zishobora kujyamo ndani hagakoreshwa nka parikingi. Turimo turanakorana na polisi kugira ngo ibyo byubahirizwe mu buryo buhoraho. Nguko rero iyi ni RBA yabitangaje. Turebe no ku zindi mbuga, turebe umuvandimwe ahangaha amakuru yatangaje. Umwe mu bakurikirwa cyane kuri X yitwa Joseph, minota 10 ishize yagapostinze. Turi kuri X niho twageze rwose. Abagabo 3 bakekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake bakatirwa gufungwa imyaka 25 n'urukiko rwisumbuye rwa Huye, bashinjwa kwica abajura 2 bakaba bajuriye. Abaregwa ni Karangwa Vianney n'uwitwa Safari Vianney ndetse na niyo mugabo bigira imfura, aho bose baregwa icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Icyaha rero kikaba cyarabereye mu mudugudu wa Burubani mu kagari ka Butara mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Ubushinjacyaha rero bukaba buvuga ko Karangwa afatanyije na bigira imfura ndetse na Safari ndetse n'abandi batorotse bakubise abitwa Hakizimana Jacques alias Sebiraza na Twambazimana Eric, babahura ko ngo bari banze kuvuga aho ihene bari barayibibye bayishyize, ndetse ko abishwe ngo bari basanzwe ari abajura bari barayogoje abaturage bakanangiza imyaka yabo. Karangwa Vianney ahakana icyaha avuga ko ngo
yemera ko abantu bapfuye ariko kandi ngo bakubiswe n'abaturage benshi ko ngo bari abajura bari barayogoje abaturage. Safari Vianney akaba yemera ko abo bantu ngo bapfuye ariko kandi ngo batari bagambiriye kubica ahubwo ko babirutseho bagira ngo babaze aho bashize ihene nyine bari bibye. Bigirimfura niyo mugabo ahakana icyaha avuga ko yirutse ku bajura akagwa bikarangira avunitse, bityo ngo atari bubashe rero kubakubita ahubwo ko ngo bakubiswe n'abaturage we atarimo kandi abakubiswe bakaba baraje gupfa. Ubushinjacyaha rero ubwo bwasabaga urukiko ko abaregwa bose bahamwa n'icyaha bagakatirwa igihano cy'igifungo cya burundu, mu gihe kandi abaregwa bo basabaga gufungurwa hanashingiwe ko ibyabaye habayeho ubusembure bw'icyaha. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rero rukaba rwariherereye rusesengura imyiregurire y'impande zombi, rwanzura ko rushingiye ku murongo watanzwe ku bijyanye n'uruhare rw'uwari mu gihiriri cy'abahamwe n'icyaha cyo gukubita, gukomeretsa ndetse no kwica afatwa nk'uwafatanyije nabo. Ndabona iyi nkuru yanakozwe n'Igihe. Nyanza abagabo bakatiwe gufungwa imyaka 25 bazira kwica. Hari bimwe mu by'umuyobozi wa Rwanda FDA yakoze biri gutuma akurikiranwaho icyaha cyo gukoresha ubashabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Reka tubyumve, nabyo byagarutsweho n'umuvugizi w'igihugu rw'Igisirikare Professor Murangira Bitseri, nabyo reka tubyumve. Emile Bienvenu ariwe muyobozi wa Rwanda FDA. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari ibyangombwa yagiye atanga adashingiye ku myanzuro ya kanama technique internal technical licensing committee. Twumvise neza ko kariya kanama ariko umwanzuro wako ari washingiraho. Ibi ni ibiteganywa no muri izi internal rules and regulations. Urugero, ubugenzuzi, hari ubugenzuzi bwakoze raporo ku ruganda runaka rwari rwasuwe, uruganda rukora ibinyobwa bisembuye, baza gusanga harimo igikoresho gikamura umutobe, squeezing machine, gifite ingese ziteye ubwoba. Ni ikintu utareka. Hanyuma biza kurangira urwo ruganda rwahawe icyangombwa, kandi noneho icyemezo cyo gutanga iki cyangombwa kidashingiye ku mwanzuro w'akanama tekinike. Iperereza ryagaragaje ko tariki ya 23 z'ukwa kane uyu mwaka w'2026, Deje umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA yatanze icyangombwa cyitwa FBO, Food Business Operation License. Hano ndayango mwibuke ko iyi FBO ihabwa umuntu wujuje byangombwa bitatu bya mbere. Ntabwo ugomba gusimbuka icya mbere, icya kabiri, icya gatatu ngo umuhe icya kane. Ni ukuvuga ngo iki cya kane ariyo Food Business Operation License gihabwa umuntu wujuje bya bitatu bya mbere, ariyo Premises Suitable License, Good Manufacturing Practice na Product Registration. Ubwo ukaba ugeze kuri step ya kane yo kubona kiriya cyangombwa. Ibi bikaba bigaragaza gutanga iki cyangombwa adashingiye ku mwanzuro w'akanama tekinike. Bigaragazwa nuko ku itariki ya 19 z'ukwa gatanu umwaka w'2025 ako kanama kasuzumye raporo y'abagenzuzi bemeza ko urwo ruganda rudahabwa icyo cyangombwa. Ariko byumvikane ko basuzumye already icyangombwa cyamaze gutanga. Ibyo nabyo bikaba hagaragaramo ikintu cyo kutubaha iyi internal rules and regulation, kandi ubundi icyo yashyiriweho ni ukugira ngo procedure igende neza,
hirindwe kuba hari ushobora kubona ibyangombwa adakwiriye kubibona. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry abona ko akomeza kugaruka cyane mu itangazamakuru. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yibukije ba nyiri tubare inshingano bafite zo kutongera guha ibisindisha umuntu wamaze gusinda bikabije. Yavuze ko nyiri kabare cyangwa abakozi bemera guha ibisindisha umuntu wasinze bikabije bashobora guhanishwa igifungo cy'iminsi 8 kugeza ku mezi 2 n'ihazabu y'amafaranga 50 kugeza kuri 200. Akaba yashimangiye ko bamwe mu zabirengaho bashobora gukurikiranwa n'amategeko. Ngira ngo hari ibyo avuga. The Ben ntashyigikiye inzoga z'ibyuma ubwo yari yabajijwe uko yakiriye gahunda guverinoma y'u Rwanda irimo yo guca inzoga zitujuje ubuziranenge. Reka aya makuru tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko mu karere ka Gasabo, ni inkuru yanditswe na TV1 kuri X. Umuturage witwa Tegekimana Tarsise utuye mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Ruhango umurenge wa Gisozi aratabaza nyuma y'uko umuturanyi we witwa Boniface Nsekanabo afunze inzira iganiwe. Kuri ubu rero we n'umuryango we bakaba badafite ahandi ho gusohokera cyangwa se kwinjirira, ku buryo rwose bari kwifashisha urwego bakurira ku mabati bagasohokera mu kindi gipangu, nabwo kandi ngo bagasohoka babanje gusaba uburenganzira. Uriya TV1 rwose. Reka dusoze mbashimire cyane, ariko kandi mbabwira ko nanjye ndi hano kugira ngo nkomeze mbagezeho amakuru atandukanye akomeje kuvuga mu bitangazamakuru bitandukanye, nabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza muri rusange. Mwakoze cyane. Izwi nk'ibyuma, The Ben akaba yaje kuvuga ko ngo atazinywa gusa kandi ashimangira ko yemeranya n'iki cyemezo. Reka nabyo twumveho agace gato. Turagana ku musozo kandi mbere yuko ngenda reka ndebe iyi nkuru ya Sam Kabera. Tanzania nayo barasaba ko Kiwingu yaba ntagatifu. Tanzania nayo ngo iri mu biganiro kugira ngo Kiwingu na Konyage byongere byemerwe mu Rwanda. Itangazo ikigo cya Tanzania gishinzwe ibipimo TBS cyasohoye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 2026 araho rigira riti TBS irizeza abacuruzi ndetse n'inganda muri rusange ko ibinyobwa byose bisembuye bivugwa mu itangazo rya Rwanda FDA bikorerwa muri Tanzania byujuje ibisabwa n'ibipimo byashyizweho na TBS kugira ngo birinde ubuzima n'umutekano by'abaturage, hubahirizwa ibipimo by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Rikomeza rigira riti byongeye kandi ikigo cya Tanzania gishinzwe inganda n'ubucuruzi kirakurikirana iki kibazo ku rwego mpuzamahanga, harimo kubiganiraho n'umunyamabanga bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kugira ngo ikibazo gikemuke mu buryo bushoboka.